tun tum chu Lady Diana chanchin kan thlur bing don ani Lady Diana hi Wellstrom lal fawan annu pain kara boina am chau zela Lady Diana ina ani Diana hian Camilla Parkables hi panorama in journalist Martin Bashir chuan interview anei puya chu interview chu ni somni November sangkha chukwa somko panga khan ti chua ani nge a Lady Diana chuan kanin nei na hian mi pathum kan omawangin aboi khak emani ti in asoya aram tana mi puite tana lal nu ni chu kadua ma se katana rem lawani ti in asoya December sangka chukwa somkwa panga a Princess Panorama interview awang chuan lalnu khuin chuan Diana tenu pa chu kovin in then turin atita ani nisomni December sangka chukwa sompwa panga khan Buckingham Palace chuan Queen in Diana tenu pa nena in then tura aronna athon chu apuang ta a he anin then na hi nisomni le pariat August sangkha chakwa somkwa le paruk khan antifelta ani anin then na thu chua puan ma hian in then nu a lalchung koni na title thunun tu tur letters dan keng tel anti chuaka Prince of Wales anin then huna Diana chuan za om na thu Royal Highness ti chu achan to don ani chu aya chuan Diana Princess of Wales ti alani don ta tho ani Diana hian ama a din hun pa ngai angkha ni to lo ma se anin nei laya thu nei na tam tak kha chel tir alani tho ani Diana le Charles te anin then nu chuan Diana chuan a room apartment Kensington Palace om chu alalua ta zela athi ni thlengin he room hi alua ta ani St James Palace a po office pani chu amang zui zel bok ani Diana chuan heart surgeon Hasnat Khan ngai zongin adet puya mei sangkha chakwa somkwa le paruka Hasnat Khana laichin Imran Khan asom na awangin Diana hian Lahore atloa he abial pa ta chung kwa po hi arukin atlo ngal ani hetia anin ngai zon na hian kum ni don lai a o a tu zokin nge then zok ti zo na hi chan a har le Diana thi dan chuina khan hian Diana chuan Hyde Park a anin huna min then ani ati chu June sangkha chakwa somkwa le pasari khan ani Lady Diana chu Paris a car accident in nisom thum pakhat August sangkha chakwa somkwa le pasari khan athita ani a bodyguard po ahliam na hle a ankar hi khalatu photographer ten motorcycle in an vaka heiwang hian a che swal pha ta ni in an soya chuwang chuan motorcyclist tam tak te po man an nia an che swal chung changa an zot hlom ani Diana te khan an driver kha Rich Hotel Paris ami an hayara Princess Diana le Mr. Alfight te hi Rich Hotel atang khan thala tu ten an zui to ani an chuan na car po a chene le an thinwal po chu a om le ani Diana Bielpa Alfight multimillionaire ania a house le a London New York Los Angeles le Switzerland ate in aneya garas pui tak anei bok ani French judicial investigation chuan Henry Paul Azuri lutuk wangin anin thunun theilawa an accident ta ani antia anuan chuizel dana phechuan Diana hi thi dan roman felsa thap nein tha antum sa diama ti chuan he mitum hian antum angein photographer te mangtang kain an vaka an accident ta ngeya ti chuan Diana chu athi pha ta ni ti in an soi hial ani Diana vuina hun hi Westminster abia September ni rukhan nei ani a ama chia nia Queen Elizabeth chuan Diana ruang za na alantira hei hi live telecast broadcast ani nge a afapa te pani apasa luile Prince of Wales le Prince Philip
Daina una pa Charles Spencer 9 Al Spencer te chu vuina hun man la hian daina ruang hnung lama anlo om ve bok ani heti hun laya zai thiam ning thang em Elton John chuan daina tha na hla Candle in the Wind ti chu thiam takin le moi lu tuk takin asa a mitam tak mitui akai choka khovelin moi anti in he la hi alar pha ta em bok ani Princess Riat Rengna Memorial chu mun sang sanga siam ani a ahun line na chuan khovela larbel ti ila kan soisual om lo ve Lady Diana thi na hian khovel afan chuaka ama shelo hi khati lai khan khovela an om hian arin om lova mipui khovel mipuin kan sun tak zet ani ole khati jong kha tun trumatana Lady Diana chungchanga karanda theichu alo ni le ta a kan YouTube channel te kan video te minlo thir sakchina minlo subscribe tu te zong chunga lom thu kan soya in zawai lalpan malsom vek choro se next video kanin mole vek don nia